Jakhongni phai isiar ni Bharatiya Janata Yuva Morcha mate BJYM klembang atom chipatir piponsi Dr. Satuma Phan National Doctors Day arani pachetondon si karchopon. Lason se Bharatiya Janata Yuva Morcha BJYM klembang atom Diphu Medical College and Hospital a principal mother Chief Superintendent Sumitra Hegjaralong humridam si manpeng ke do karbi poho mir lapen BJYM alu thuipen archopon lo. Laboson si Karbi Anglong alo prekja mahabaralong ke do BJYM Mandal Committee ke do anatum Primary Health Center alongan humridam si Dr. Satuma Phan archopon lo. Labang swasai ke dengpon lake jasme doctors mate se ke langabang hubang phiatum dode sangse pin pen rara pharman karjapi lapen sai ke klem pialong aning ki rungdun lapen kachoro dunjia phansi paman pon lokosi Karbi Anglong District Bharatiya Janata Yuva Morcha maithu jiten be hin pen press note along pangda pon lo. News Desk report Karbi Anglong Live.